So, Fáilte go dtí an Gaeltacht. Welcome to the Gaeltacht. So, inniu by Cléthe So today there will be a football match. Ach, ní gná Cléthe is seo. It's no ordinary football match. Seo, Cléthe Bliain Túil an Gaeltacht. So this is the annual Cléthe so the Gaelic football match. So, more ekin tú híos, so if you look down, sure co furfa, tona tablínse an seo, tona coní hawl an sin, so the cones are over here, so sé an a furfa, seo an pork ar fad. So, Oileain sé seo gach blin, so this happens every single year. Dá méach sé carbáistí if it's raining, chur sneachta, snowing, well better no, ní bheadh sé chur sneachta, ach dá méach mosquito an seo, na mosquitoes, ó méach sé stalabáistí, no, a gui an a ghuifer, ach yeah, so by Cléthe or siúil I know, so na fearan ná, so the teams are I gundé muo tá Oileain so the Achill Island, agus an fearanella ná Cathrú Haig, so Tig's Quarters. So tá mise an fearan Oileain so I'm on Oileain so by an bua ag Oileain gone now, so Oileain are gonna win. Gone now. So yeah, today. I'm Warhart. Gura Mila Alison. Slán.